Disclaimer. The views and opinions expressed here are those of the authors and do not necessarily reflect the official statements, policies, or any form of agreement. Any content provided here are by the authors are of their own opinions. Merin mara mngwena matikhome ma yena. Mina ni nga munhu wo rhandza swo hisa. Jonga jule ku tirheni se. Okay, so since mi kuma dzongo njanja mina believe kwana bengele vets bana madzongo ne. Yes. Akuna madzongo la. Madzongo makona. Kuna un'wa n'wasati ne. Yes. Wo dumiwa ka gazi. Yes. Boyfriend yena una side chick la vets. Yo. Oh? 11 wo angaza hekilwa account liwa Clevalia. Yeah. Timenemene timbirhi ta ka Gaza ti hlanganini. Hey, makume nhungu wa timinete ngene ka awara ya 12. Swo tolo vanhu a va swi twisisi xitori xa mina. Na a swi huwangi swi bana tithepi timbirhi na hamula. This show is not for under 18. Age restriction is advised. Yeah. Ready. Ready ngopfu. Na ready kutlana vito ready ne. Yeah. Se kona Okay. isungulini kwala. Hiloko se sungulini xo sungula mene ya mina byela vanhu ku ri hi kombe ku rivaleliwa ka ku hi va hi leta letinyana a ku ri na swin'wana ku stage na xona xi teke nkarhi ku xi lunghisiwa ne Already mle ku va byeleni na swa fitini ndzani va byela. ani n'wana un'wana ka mina na wena kona mahlamusetelo ma kona ku va kota ku va hi hambanyisa ku this is Mgobhozi and this is Gazabosh. Anyway la se kona fiki mara ile vets mara la ka podcast ile ku ni kula ile ka timbenemene ta ka Gaza. Iveta ngena makheni la. Okay. Kuna thebu na hulu. Thebu na hulu. Ivo ma batwa ku thebu la. Manguto wa thebu. Lo ruketela ngopfu ne. Ya thebu I munhu wa ku rhandza ku ruketela. Se a ri spokesperson xa hulu. Hulu I vula mani loko nga ri lava va tinguvu ta 2 cm. Ya. Kulokulweni ka mani kulokulweni ka spoke na person. I spoke person xilwaku na hulu. So Se spoke na maka person isukele ku velulweni ne. ike. Maka isukele la ne. Okay. Hulu na thebu ku ri vanghana loko hulu yi endla vahakatimba ne. Thebu a ta yimelela. A ta afona ku ri hina hi ruketela hulu mara hulu ayo huwa. Mabona and aba va khanyi kwa timali phela vanhu lava. Va sendeliwa ti-e-wallet ta ti-300. Se mara mhaka leyi nga humelela I ku tolweni hulu va fanele va perform a Royal Gardens ne. Yes. Ivi thebu a hlamba. Loko a hlamba thebu a basa. Ambala na buruku yin'wana yo basa. Na all-star ya white. All-star ya white. Hulu va henda va nga n'wi teki. Imagine. A yi marizerisha. Va nga n'wi tekanga. Va nga n'wi Ivi tekanga. a heta a ya find out ku hulu va n'wi supporta jini a va te thebu fanekele a ya fambisa event yin'wana a ta advertise. Yes. Ivi hulu va ku mi nga n'wi teki thebu hi mhaka Yo ku thebu wa rhuketela. rhuketela. Se hi ku ya n'wina munghana wa njhani waloye? Hi lani nga mina ni nga swi vona ku okay. Ku vunghana Ai vunghana bya kahle. a vunghana bya kahle. So ka vanhu lava nga lahani ne mina ku ku loko mo mi ri na munghana wo mi sabotacha mi nga twisa ku yini loko mo hlangana na sweswo ku munghana mi sabotacha hi ndlela liya. Mi ya swi filisa ku yini kahle mara mina lexi ni nga dlina ni xi vona munghana I ku hulu nge a hi munhu lowu nga ngarati ya ku luyiwani I munhu wa mina. Rhangani u yo za a ya ti jolela a ti kumela munhu hikuva na yena a swi realize ku ri a hi munhu loyi ni nga spenda my internal life na yena. Se mi vula ku mihleketa ya hulu yi komi ku fana na xibelani xa vona. A ni vulangi sweswo. Humani kwalaho. Timhaka ta kona hi loko
ho ya ku diti na tang mazengerere mi ti twa ku ta mazengerere mi twa ku mazengerere o pregnant i manga nyimbisa mazengerere ma wina bot and then match mara mngana awuyiboni ku match li mara liya imatch yin'wana ya serious ngopfu ne so phela emazingelele ne ungangitekela hansi wa ti themendela mazingele ako mina nandziya hi boti ku mina nga ku tekela nuna mina jiko loko no ngiteka ne ange vuyi mara u lo na ta Pitori so pregnant chavi u fa kha switiva magege xo fana swi tiva or Blanca ne or Blanca or Junior okay so ka n'wina mungalana wani mina ta vutisa question ya ku ri hi the way leswi mazingele a swi endlisaka swona n'wina mi rini hi swona no mi lava leyi munhu un'we a yi mali a hlamula ku the way mazingele a swi endlisaka swona leswaku xivhekula wa xibhekula phela a tlha a tsanyusa wa tlha a tsanyusa se na munhu wa one a ta hlamuseta ku yena u swi vonisa ku yini wa xibhekula loko va ha ri ku teni phela wa xibhekula a tlha xitsanyule mngani a ku yini a ku tsanyu a ku yini tsanyu hi ku tsanyu yeah okay ai twe yeah se n'wina mi ri yini hi timhaka leti ta mazingele leswi a swi endlisaka swona swa ku xitsanyuxi timhaka ta kona timhaka ta kona ti tivana ngona chavi chavi suspect number 1 yeah suspect number 1 yeah okay na ku mara Chavi n'wina mi suspect ri number yini one. hi matikhomelo ma mazingelele mirini mara n'wina hi matikhome ma yena mina ni nga munhu wo rhandza swo hisa yeah okay hi swona a hi swona ngopfu okay mara for mina hayi a continue mazingeleni hey mngani I think we need to get one lady yeah na na nhonyani wa one hi nga kuma nhonyana wa one mi nge se famba mi nga se famba boti hi nga kuma nhonyana wa wine a hi byela ku titwa njhani leswi mazengerere a xi tsanyisisa ku xiswona okay mi tikoma mi ri ready na mike hayi loko a ri mina xivindzi xa mazingelele na xinavelo yo ma swi lava ku hi tsanyisela hi leswi mi vulaka swona ma swi lava ku hi tsabusela so n'wi twisisa okay mi twisisa yini ku n'wi twisisa na n'wi i ti lavela mali yes and a hi hinkwenu hi nga nyikiwa swa madzongo ku i tirhisa byongo bya wena ku endla mali veri loko byongo byi nga tirhi u ta badala mzimba yo mazingelele okay na n'wi blame okay all right so meaning ku ri is better a tirhisa mzimba wena kuma mali byongo byi le ku tirheni se mara okay so since mi kuma byongo njhani mina ni believe kona vengele vets va na madzongo ne yes a ku na madzongo la madzongo ma kona swi tikombe nga u Okay. swi tikombe nga u chalayile ku yimeni na swona hayi madzongo ma kona unless Okay. va mi dyondza byongo bya van'wana Yi nga- yo so mi vula ku vanhu va le vets sweswiwani a nga Yeah. kona xivhekula ku vets okay cause kuna mina I thought ku ri vanhu va le vets Mina- va nge xivhekuli leswi mina ni hleketa swona ni kombela ku hlamula laha ka madzongo okay heyi na hina before hi fika laha a hi ku madzongo hi na wona hi lona hi fika laha hi swi vona ku a ku ri ku tixisa a ho tixisa swi kona mara okay A so hi swi na madzongo ma byona. kona va nga kha vula swona hi mhaka ku ku na wun'wa wa n'wansati ne yes wo dumiwa ka gaza yes boyfriend yena u na side chick la vets yo yo hey and the side chick ya swi tiva ku ri that man xi na sati se mini ku ri o ku xivhekuleni se swi lo ku bhekuleni se swi ri madzongo a ma kona ne
Menga hi simoyeni. Nkulukumba lo hi wini. Okay, mi lava ku tiva kulukumba loyi? Amo hi nyika description. Description. I mhisa wo tiveka ka Gaza. a nga tiveki ngopfu Ngopfu. wa tiveka mara yena mara sesi Si loyi. va tiveka Okay. Ingaku mi tiva munhu wa rhongo, mi hatli mi ni gajela. Mi hatli mi ni gajela sesi. Ingaku sesi va tiva munhu wa rhongo, ingaku mi hatli mi ni gajela. Over to you, my sister. mi nga boxi a nga ta ti sunga Mi nga boxi, a nga sunga n'wana wa vanhu. What if n'wana wa vanhu a ti dlaya? mutsikeni alright hi huma ka yeleyo it's fine a ku ri na magavaza la a ri ku trendeni 2 days back ne Hi photoshoot. hi mhaka photoshoot Mana Grenandela. Hi loko. a yi suke kusuka Mana divorce. va ri mhana divorce why mhana divorce Eh? Why mana divorce? Oh, okay. Hey. Okay, Mi tiva yini okay. ku ri mhaka divorce mi ri ku endla ka yini Ingaku Hayi na mina swi twa ku hala ka social media ku. ku ri ku na ti divorce ti nga mara kona. a yi ri blind How was it like me? photoshoot leyi a yi ri blind mara ku lo va na swivulavula swin'wana hi tata ka swivulavula i mani loyi a kaneta ku photoshoot a yi sasekini ku hava I mani a ma pfumela kanetaka? photoshoot a yi sasekini ne so okay hi leyi Okay. so van'wani va complain va ku ri why papa n'wana a nga tlutlamanga khisa ku nyimba ne Wa nga ta Why? khoma katara. va nga ta ya khoma katara so what if papa n'wana o ka a nga lavi ku tiveka ku fana na nkatayisa a nga tivi ku hi munhu What if? what if va nyikeni mike va na swo swi Va vula nyikeni mike ingaku sesi va. Eh, mina ni ri what if Yes. papa n'wana a nga lavi ku tiviwa hi ku Eh. ku na swilo swo karhi a nge le ku swi tumbeteni Itsontswe. okay. Mi vula ku itsontswe. okay Okay. okay twanani na ku mvheta mfananisa na mina ni mi vula ku na mina swi ri ku na swin'wana ni nge le ku swi tumbeteni Hi katayisi. i n'wina Eh. a mi le ku ha swi tiva ku nkata yeso i kona na loko munhu o lava ku nghena i ta nghena a kha swi tiva ku ku na nkata yeso Obvious na magavazi u kona a nga nyimbisi. what if papa n'wana i endle ku loko va n'wi a ni n'wi tivi mina munhu waloye Eh. papa n'wana a nga kaneta easy ku mina munhu loyi a ni n'wi tivi ku a nge se tshama a vona ka helo Hi loko Petro a landula Yesu. A ku a ndzi n'wi tivi. minwale a nga ta yisa hi tiva misisi a hi tiva se luya na xikunhwani nyana vo tsandzeka na xikunhwani hala Allah. Hayi Okay. Hayi na mina hi laha ni nga vheta ni swi vona ku okay. gogolelo Okay, hi huma ka leyo ne. Ivi hi nghena ka gogolelo. Gogolelo va na tihuku ta ku vulavula loko fika laha tiku avuxeni ka Gaza. Tiku la hi le ka Gaza Bosch. I tihuku teto. hala Yeah. Gogolelo okay mavata gogolelo mavata gogolelo Amba tivi gogolelo. since va tiva guys amba ti gogolelo Amba ti gogolelo. Eh? okay Lava mabebeza, yes. since mi kha mi ku tibuku ti le ku beni mi nga mi ya khendla ka vona ma swi tivi mi nga mi ya mi ya Vana bola xinyamani. Va fonela ma- Nice question. Miri- Mo hi va eh, fonela, eh, nice oh, question. oh, oh. Nice question. Eh, mo fonela Okay, mina- hi kombe ku va fonela. mo fonela Ayi ka tweni. na kana vuyi Eh, ta va kuma kwani ya va ta kumeka. Gogolelo I munhu loyi na loko ku ri ku u twa ingaku okay. hello minjhana ma vatwa ne Ndzi fike njhani? hi pfukini ku na sesi van'wani ni xoko ma va vona ne Hi le a xivoneni. xi mbitani na swi tiva kwalano veri va lava ku vutisa ku khensa mali muni va lava ku ta vona Yo! Question yaleyo yi nga ri se not contradict. Okay. But, hi xitalo ne a ni vulavuli ku ri ku khendla I mali muni kumbe consultation I mali muni kumbe njhani a ni ri
if u vona hi nga ri there's a need ya ku ri u fanele u khendla and u twe un'wana va ku ri wa khendlisa u ya ka that person u fika u inquire because ti-matters to fanisana letiwani they're very critical and a hi swo tlanga hi swona but and it doesn't mean ku ri a swi endliwi or a hi swi endli Okay. but bona hi vo va fanela ku va inquire loko ku va la ku vutisa sesilelo mo she has to inbox and then ku va ku ri conversation ya face to face. There's no price. There's no price in that ku this 30,000. I might even say no. Just give me your life at least ke. Gogo before nikombe ku mi nghena lon'weni ku na van'wani va ngete loko va ku fika la xikolweni tidyondzo ta vona ti famba mara sweswiwani a va ha swi twisisi. Yeah. Mi nga kota ku mi va nyika xinyamani xa dyondzo nya Not at all. va ti lavela pasi maka ntsena. No, swo fanisana na sweswo xinyama na yini swi tirha ka success swo koka mali Success. Okay. tidyondzo unless u tirhisa xipoko lexi ku tsalelaka ke but otherwise a hlayibuku xipoko xi ku tsalela Ni vona boti van'wani leswi ni nga va langutisa xiswona va xi lava xo va tsalela. It happens. People are doing that. You'll be very surprised. Okay, this one, I got metric, maybe a certificate, it was stupid, and then at Aisha, we will obtain a distinction. Una crowd, warranty, all those things. What is Kurunjan? Was not to play something wrong in me. But there is a score. Okay. Se mgobhozi njhe a nga ta nkan'wini leswi a rhandzisiwaka xiswona loyi obvious n'wina vambirhi a mi nga ta hosta ku va swona mi nga ri ti-client loko mina a ni ta boha dyin'wana dyondzisa na mina dyikoko ku na ndzisa na miko a ni ta boha yena nga pfuni nchumu se loyi Me ku na dyin'wana dya make. no it's fine va swi twisisa xinyamana va ta mi foyinela Hi ta mi teka. A va nge se drop. a se ni Ah, se hi drop dropile. A mi ri na ask. no I think Okay. last time va vule timhaka ta ku ri u nga landa xinyamani ne Yes. ivi va ku endlela xona loko u fika ndlwini u kuma ku ri na nyoka So xinyamani xi nga hundzuka nyoka. no yi hlamulini yi teri u ta hamba u dlaya huku everyday u hamba u hoxa ngati u dlaya huku u kangetela ngati u hoxa a rumini sweswo Sweswo yi ti until dyi. za u karhale vu ku hayi wo ni dlaya un'wanyana wa ka hina Hey. yamani va swi lava ku khendla swivutiso swi nga ra swa hindi Hey. ya na micoko le ndzhaku ya Okay, ivi hi ndlela mahlweni ne? Ku na mhaka ya mucato wa magegeshi. U ya ku cateni munhu. A hi ngo Allah. U yithathile lento mfana, u yithathile lento ayinemngozi. Ayinemngozi. mara mucato lowu na swivulavula Too much. wu na swivulavula mucato luwani van'wani va ku why a date na sesilava a vheta a va cata fast i timhaka ta mali Okay. Liya a business transaction liya. Yo. Okay. jiri va lange ku saseka over jiri va lange mali over ku saseka Mana veri i business transaction liya ni swi tivi hi swona na. Ni twa van'wana i comment nga ta ya. Ya mina ni ra i business transaction liya ku na leswiya swo ni swi vona ku la ni secure bag. Ku secure bag lani. I beg ya so mani. a mi believe ku I'm ri believe swamapela ku swamapela swilo leswiya. Man Loko phela namuntlha xi ke xi bombisa xi kona xave ringi ya 22K. Xi xave ringi ya 22K xi ambalisa mali luya. ni vone xi poste na yindlu ku ya. Xi A ya xona ya mali luya. okay mata question ya mina ku yini ne mi vula ku ri swi vula ku mi jita ne a nga rhandzani na munhu a nga ta kha n'wi hindza hi mali
Gagashi i komba ndlela. Yes. Ku ri hi leswi leswi mi fanele mi endla swona. Exactly. I pfulela ndlela ku na leswi vafana va ka hina mandla ma secure bag. Ma twisisa ko ho fane hi vula ku a hi rirhandzu a ndzi tshembi rirhandzu leswi ya mina. Ivi n'wana wa ka hina a khigela un'wana a swi vona ku mi mali ni hava ni nge rhandziwi. Ingaku mijolo wa to ni nyisa la. Se swi vula ku if timhaka ta mali swi vula ku vaakatimba byi ta continue kha endla vaakatimba. Swi vula ku vaakatimba byi ta continue kha byi endleka since Mali. Very given la. hi chata for social media swi vula ku vanhu vo tala va endlela for social media ne na beke Hi endlela content. even then Miri mfana wa yini? Ku na mfana? but nje va ku fana n'wana kwala vet ni te ku fana na luya wa side chick ya la vet. Kasi nga Mi vula liya hi nga hlamusela. Oh. okay Okay. yeah. Okay. Oh, okay Yo. Miri tshama Okay, kwihi? a Ke 56. abortion. A 56. Miri tshama kwihi? Ni vulavuli information ina mi ta famba mi kha mi gongonda room Miri na room kwihi? we 56 mi kha mi vutisa. loko ku ri mo veta hi vula hi va nyika hinti mani lavaya loko ku ri un'wansati wa ka gaza wo duma ka Facebook ni no we teachera loko xiko xi pfala ta joni ta ku vona loko a ku ya ku jikajika ya phamisa nga ya phamisa u ta vet U ta vet. a 56 A 56 ne? Ve Jurisen Street. Ah, va nkumini. Ah, sesi va nkumini. Oh la. so loko a ya ka leyo se swi vula ku Okay. cheating yi wrong ne Very na yena kwala. O kona. u ta za no u ta zarila ka a hi n'wi tshikeni E mashava. Se loko n'wana wa vanhu wo ti dlaya ke. What if n'wana wa vanhu a ti so cheating yi dlaya? wrong Very teacher hi mashava. Oh, teacher hi mashava. hayi maxava yi tirhela kwalawa loyi u huma kaya Sem so mashava. a hi vuye ka cheating hi ri Okay. cheating yi wrongo ke Loko n'wanuna a nga tsakangi i ta swi endlisa ku yini? why u nga humi wa jola or u tshama or u kanjani Hi nga tlhela ka leyo yo fana ya Gagashi ka situation yo taniya a wu tshami hi le mafurheni laha hi le Yeah. bandzini. Yes. yeah A wu humi. Eh. I ya tsaka handle U vuya i ka vuya i vuya bandzini. u vuya ta bandzini. milomo wa Rivala mina mutswari wa n'wana. ne Okay. so mina u twana n'wansati un'wana Ku cheata swi right kumbe Veri swi ku wrong? cheata swi right na. vela ku mi Ku- nyika ndlela, nyika mbalawu, nyika mbalawu. vela mi venta out mhaka leyi vela ku mi chiteleni ku dlayana nguma swi tivi wo sesa cha ku Mi la ku vulavula vela ntsena ni? mina ri swontiwa vanhu va le makwara le tv swo chama ku vulavula hi Okay, Mike, over to you, my sister. Ah, va yi khomini hava swi nge endleki cheating va yi nga wrong vulavuli. sis yi wrong cheating Yi wrong cheating or right? Hi ku ya n'we. Yi wrong. Maswitwa ve mi substantiate i xilungu xa le vet. Yeah. U nge vuli ku Ah, substantiate. loko wo byela mugobhozi ku Khoma. endla xivulwa u katsa na A ku bani. substitute. Ya, a ni nge xi endli. Ku ha munhu wa xivuya ka ta vula verini. Okay. Substitute. Mi swi twini? I samsate. Subsub. Samsate. Swi na vusapsap. Eh, swi na substitute. Ho What's up, jaka sir? mi ri xivuya swi ku yini? Ni ri xivuya xi nge ri vuli vito leriya. Se mbula hulu ku veni hulu. sweswo. A nge yi vuli. A nge yi vuli. A nge yi vuli. mi vula ku hulu ve nge vuli sweswo Xivuya nyano, xivuya lexitsongo. bruri ya Substitute. Ani ku yi vula ku swi vula ku kambe miri i mani swi va ra rhangi yi tsutsuma xo xilungu. Hey, mina mi nga Ah. Yi nge vi yona. yo Swi va ra rhangi yi tsutsumisiwe Okay, hi it's ku khoma fine. hi tibaji na le ku vina mitlangwini. lavenda ne lavenda a tsala ku ni na sex tape na Gagashi Ehe. La ku endliwa tlofotlofo. Hey, mi rhanga hembe. Ivi- Ma yi tiva n'wini? after La after kwen- minutes nyana a ku ni yo hekiwa Ho? I lavenda wo angaza hekeliwa account liwa clever liya. Yo, Mi ri ku na vanhu va nga na yini? va nga threateniwa ne se Loko na vanhu va na- threateniwa
ku ri a kota ku A ku cinca kumiyela. vula ku no a ni yo hikiwa sex tape hi kona va nyikeni mike a hi vatwi mi ri ku humelela yini allegedly ya Eh, ku na la nga na masivona Ku- message ti nga fambanyana ku ye u ta bayiziseka alleged mara n'wina ma Ku na tshemba loyi a Lavender? dyaka- mara lavenda vanhu vo tala va yini layi mara Mara- mina ku tiva leswi botirei hi Ya. ku na n'wina mze hi nga ri mi vi na ku kokelana nyana na na gagashi magegeshi ya yes se a na ku tiva ku rifera ka leswi lava nga vula swona n'wi mi ze mi nga swi kuma ka nkarhi walowa a ku ri na ku kwetlembetana kwetlembetana ni n'wi lava head on a va xi lava head on pe mani ku no comment that's enough it's enough so mara lexi xi tivaka hi lavenda most of the time lavenda ne i munhu loyi a nga hlangana na ti-celebrity to talo ta ka gaza a ti tivelaka yes but system ya ka gaza yi endli ku vanhu va nga n'wi tekeli nhlokweni because u na swo tala a nga ta swi vula loko ta munhu wo thyakanyana or maybe a nga na record ya bad or maybe mazingela ku yini swi nga endleka mi nga n'wi tshembi ngopfu leswi a nga ta swi vula because I remember mazingela u tshama ni sendela nambara yin'wana ku nambara leyi ya tlambi leyi ya so loko ni cheka ni confirm tlhela kuma ku hembe ende hi swona Hi do. a ku munhu loyi u ni tekini loko a ni teka a famba na mina hala kambe ve le kwihi vo springside from Pretoria to Springs. Springs ma yi vona munhu loyi a fika a ni pfalela a motel yin'wana yo ka yi nga tirhi a lava ku endla maybe Xitlhavelo. rituals, sacrifice hi lavenda a swi na 2 months leswi ni vulavulaka hi swona yes loko a fika a n'wi pfalela laya ne a ku na vuya a vuya na n'anga ya yena unfortunately soko lavenda nga ri swi tiyini swa tirha swikwembu swa kona va kuma ku lavenda a swi endli leswi va lava ku swi endla ende i ntlambi yo tiveka ma yi tiva na n'wina motiwa yo n'wi yo chata le maputo hleketela vafana va le maputo that's enough It's enough. ivi a vuya na yena a fika a n'wi dropa a nhoveni kwahala Springs a n'wi dropa nhoveni a hi le 50 rand u n'wi sendela ma n'wi tiva a n'wi nyikeni na yi senda sweswi during the people twana xilungu xa le vet xi kahle ivi ku na during so i va fika a n'wi cukumeta nhoveni lavenda u ri ku vuya swi tiki ngopfu because u ze a boheka ku requesta loko a requesta mali a yi ringana ivi a ku hayi n'wina va bolt a ni lexi nga ta mi nyika ka Ta mi nyika xona xibubu. ala ku hakela xibubu xibubu buti wa in vanhu return of xibubu a fayetela a kota ku ni dropa kwini a 17 yes se swi ri n'wasati a nga suka laha za fika Cape Town a raha mali lavenda she's capable of that like a nga na problem so n'wina loko a ku ri n'wana ka n'wina lavenda a mi lava ku hendla njhani leyiwani ni xoko na maloyara ma kona ma nga mi kona mi Mi le play. endla ku love mi ri njhani so mi twa nga ri lavenda loko o yisa court mhaka leyi a nga wini cause u ri wa swi lava ku pfuniwa lavenda unfortunately a ku na loyi a nga ta yima ela lahaya ku pfuniwa hi ku a languteliwa a va lava ku ndla ritual u lava ku n'wi khomisa maybe a khomiwa misa luyani Hey, mi a nga ni n'wi swi tiva pfuna ku ni ta ku i charge ya yini or ku i ta n'wi suwa a ku suku yini because ku ya la a va ye kona a ngo yo it wasn't under duress a ngo yo fosteriwa yes ma twisisa i fambe as much as a nga swi tivi ku ku ya endleka hi ndleni va fambe swin'we ma vona and xin'wana ni hlamula hi ku twisa ka mina Yeah. xin'wana i ku a ku ndlekangi nchumu leyi se a ni swi tivi no ni ta ku i attempted yini hi ku a nge vuli ku a va la ta n'wi dlaya na ku proof ku hava ku na vo attempted se swi ri ku hi nga pulana mina bodusani ni fika bodusani va teka nhwanyana va ya va n'wi dropa kwihi mina ni ya na n'wi risk a ni ta kota ku kuma xibubu Then yes ku nge vi na- ingaku hi fane hi swi tirhisa a nge vi sweswo na ku ku nge vi na Ingaku hi nchumu. fanele hi swi tirhisa Va nga ta- sweswo. a nga ta ni khomisa cause a ni ta na ku pfuna ivi u faka u nyika mzima votirhe mi teka munhu mi ya n'wi siya votsanini vo phala vurwala ya Ivi vule mi n'wi titele landza. ivi mina ni n'wi landza so ivi swi ni ri fika le i trick leyi va nga hanyaka loko ni n'wi hi famba swin'we ka malamulele ni ku ha xibubu I think Shipu. the only good thing that can lexi nga huma ka leswiwani i timhaka ta ku sweswi mi nga swi vula ka platform
vanhwanyani se va nga kha va swi tiva ku vanhwanyani va ti lavelaku mali mara hi ku se swi humele handle va ta swi tiva ku loko nkambi ya gaza yi ku a hi jiki hala ku nga va ku ri na timhaka ta ti-ritual ma twisisa so ku ngo va ku loko mi swi voice out swi nga hungutana nyana ku vafana lava vanhwanyani lava va safe mara eka timhaka to khomisa hi ku Mazingelele a nga vavisekangi a nga ndliwangi nchumu she wasn't raped I Lavender, not I Lavender. Mazingelele. Mazingelele a nga ta nga ri na mhaka na swona Mazingelele. she wasn't raped I don't think kuna case a yi heta ku boxa ku yona Mazingelele va tivana Va tivana. Ende hi swona wa yi huma Mazingelele ka vanhu Smash or pass? Smash. You with a smash on Mazingelele, ne? na Mazingelele. Okay, fine. It's fine. give me a smash and pass so you go ita smash ka Mazingelele ah le ayona Okay. Aswishkanda hey. All All right. Yo hetelele ngeta pima then yaka question and answer, ne? Question and answer. Ilia banga ngari machako ibulabula le ati khu. English Not cold drink. Na ti cold drink ta last year la vet. se via kaya Eh. se via Vuya kaya kwala la ku mena ta kwala. Hiteku. Allegedly. And mngaribal ne? Allegedly. No. And become subscriber ne? Ikombe ku subscribe one la then ta kota ku bulabula makalia please. Famanga shangan gang so Vuya bulabula. msamsra. Miss ku subscribe. Shangan gang subscribe. Msamsra. Pamban vuya msamsra. va Dad. subscribe ne Ya, ngena nga shangana genge mi fika mshamsra. Msamsra. Yeah. Yeah. Mi ko. Ku on ne? Okay, so last year I got an event la vets ne? Look when event la vets kona ti cold drink tinganyamala na ti khuta 12. Mina nhleketa ku ri swa ku yiva swa vujela swile makaya. Na kwala wani. Na kwala. antevi Se mina ku twisisa la himpela pela. Swi yiviwini ke swi famba hi Etios. Swi fambini. Swi nyamala hi Etios. Swi fambini hi Etios. oh maka ya ti-cold drink Na. Ibo mani lava vo nyika switiviso mukosini va Ene va nga yimeleli ku yimela swi ri va divani va dyisiwi. ma va twa na voice ya vona ingaku hava confidence. Ivo mani lava vo ku nyika switiviso mitlangwini ku va maseve hi kombela mi nghena halaya. hi ye Zoo Lake a hi ri na event a Zoo Lake se ku fika ku cinca weather Yeah, okay. Eh. loko weather yi cinca un'wana na un'wana i la ku tsutsumela thekisini Okay. ivi hi tsutsumela ku thekisini hi rivala swilo ti-cold drink ti sele Zoo Lake a ti nyamalala Hayi. My justify. Okay. Okay. Mara. se ma swi tiva ku ti-cold drink ti na mani Okay. Maka i ku very Maka i ku ti cold drink ta tiveka ku ti tekiwe hi mani. very tifambi hi Etios. A yi ri ya mani Etios. Ya mani Etios. I mani wa Etios. ni heta ku vula mina ku ma se ma swi tiva ku ti-cold drink ti le kwini hina loko hi ya ka ti-function hi famba hi ti-taxi I'm not the mom. loko va hi fambi hi movha ku va ku ri baki Vana va mani ku na munhu a nga na munhu wa Etios la. se ti-cold drink hi ku vona hi mavonelo ya mina hikuva ti-taxini a ti nga ri kona ene baki already a yi fambi khale Yi le swi le ka Etios yona a yi ri Etios. kwihi ti sele a Zoo Lake Etios a yi ri kwihi Hayi. Etios yi fambi yi nga ri na nchumu. mina vola Lava a va ri mina boxa Okay, lava a va ri ka wait, lava va ri ka committee last year va ha ri kona la. vako a na ta va nyika Oh, platform man. Okay. Chairperson a ku ri mani? no Chairman. last Last year year. Foxes Jones kusele lava Chairperson lava ya. no Chairman. chairperson va humini a ku ri van'wansati The duty chairperson. lava va ri ka committee na vona Secretary, treasurer a ku ri mani? Deputy. mufambisi wa swakudya a ku ri mani mini vulavula I mani a ri ka catering. hayi I wo mixa chakalaka ne. Allah. hayi mo mini hi tlhantlha mo Yi mini fambe na Etios. Etios mani yi te mara ni nga yi tlhantlha Ya yi tlhatlheni. Yi tlhantlheni.
Yi tlhantlheni. sweswi va vulaka so se se ri sungula ku weather yi hi cincerini ne ya ivi ni nga cincanya xitori mi ta ni correct Yi tlhantlheni bot. mara xa cinciwa no loko no ka ni nga vuli swona Eh. because i swi na lembe ne? Okay. se vhele ku pakapakiwe swilo ku swilo swi talelini and a ri nga sepela swa ngopfu ma twisisa Good. Yes. hina hi nga ri ka komiti a ho va kona nyana ka background se a ni swi tivi ku swi yo pakiwa bakini kumbe ka etus leyi va hi hlayaka swilo ne because baki a yi ri koho baki nyana yin'wana yi hi pfuna ku rhwalarhwala ivi loko swi hi vuyini ku na leswi nga ha ofisi ne I think lava a va pfuneta ku organize event ivi va vuye ku vuye ku phakaniwa ku okay ha khensa ku va mi ti vonakarisini layani ko ku hlayeleliwa ku okay ku xote yini ivi swi ya realize ku hayi man tikhu a ni swi tivi etikhu either etikhu a nge tikhu ta 48 etikhu drink ta 48 Na tikhu. na tikhu ivi hi swi lavisisa ku swi nga sina ni na mani Yeah. hi n'wi kuma munhu wa koho hi n'wi textaka hi ku hey Both. i sesi It says. It says. hey a ku yivi vavanuna ntsena hey i stereotype xin'wana xa nghozi ngo xexo ivi hi va kuma sesi va hlamuriwa ku va lava nga va hlamuli ku hey ku laveka swa so a ni ma swi tiva ku a hi swa n'wina i swa society sesi va rhanga va kaneta va a swi na mina mi ri sesi i sesi va rhanga va kaneta va ku a swi na mina after nkarhi va ka hayi hi ku mani lumbeta ntani ya xa tikhuka Pick n Pay Yiva. hi ku mo ni lumbeta a swo va na mina mara hi ku mani lumbeta Nta xava. va xati va nga xato swi nga heleli ti-cold drink ta 48 to vhi tinyamarisa sweswo loko ni ku Na n'wi vona. ya loko ni ku Na n'wi vona. Okay. Hi la tikhu ti nga nyamalala kona. no it's fine Okay, va nga rivali ku subscribe Mi nga rivali ku subscribe. Kunjani ka mi subscribe? Karam. kasa mahlani amukini ku na mhaka A ni ku va nga rivali ku subscribe. ya Ku na mhaka ni la ku yi hetisa nyana ne? Yeah. A mi vonini beef ya Mtimbani na Magegeshi? Magegeshi Zamlomo. matomo ya xitulu. zamlomo I xitulu. Zamlomo. U tshama na xikulu. zamlomo A wu koti na xitulu. zamlomo A wu swi koti na xitulu. zamlomo A wu tshami na xikulu. zamlomo Swa ku tsandza na xitulu. zamlomo Zamlomo. so beef yi sukele laya lako va ku ri va nyikete Mtimbani mali ku a ta 70 ta performer ivi a heta a nga fikangi but u heta a tlha a fika after A ta phefema loko mahala xi tlhela xi hi ku ku mali a yi beef xi ku mulomo mara ntwa Magegeshi xi vula mhaka yin'wana ni swi twana ku hala yi nghenini xi ku mina mulomo yikulu ni nge yi cinci mara wena u nga swi kota ku hlamba Yo. Ni swi twa ku ni boy attack yin'wana ya premature. yes so guys do you think Mtimbani a ri right laya as vatsonga sweswi se hi veka va vatsonga ku ri Mtimbani a ri right na ku bifa Gagashi mi ri njhani a ri right Mtimbani ku bifa Gagashi no kahle hi nga vula swo tala hi Gagashi ne mara ntwa hi nga ri Gagashi a ni tihi kumbe me hi ku ni swi vonela from a distance mara Gagashi i munhu la nga na influence ne ka Gaza i munhu layi a fakaku xinkwa ematafuleni ya vanhu vo tala ku va Mtimbani a ndle leswi a nga swi a ni tivi botirei mi nga ni monyi mara ku va Mtimbani a ndle leswi a nga swi endla xo sungula a fane a ya perform hikuva va n'wi hakerini hi date leyi va nga pfumelelana yona Yes. loko va ku va lava mali a fa a tlherise mali ku nga ri xichupuchupu a yi tlherise leswi va nga n'wi posterisa hi swona swa ku va a bifa Gagashi ku ve Gagashi i n'wi nyike ti-chance to tala hi nga ku ti-second chance to tala Yeah. ku va a kota ku a ta performa
Swindam Timbani along teka nga munhu ungrateful man twisisa hi leswi mina swi vonisaka swona from a distance ku munhu loyi a zamaka ku fakela xinkwa tafuleni a wu n'wi endli leswiya na swi twisisa kumbe i cloud hi nga swi tivi ku hina hi le handle ka swilo leswi tekaka kwalayani mara ni kombe ku yi tlhokovetsela nyana ne i mana nga tshama ya 17 la tshama ya 17 mi nga chavi okay fine la nga tshama ya 17 u ta yima na meswi leswi ni nga ta swi vula la titlambi leti ya ku 17 tlambi yin'wana na yin'wana leyi ya ku 17 Gagash u va ya yo yi chuna favor okay yini na loko mo check titlambi leti performa ku 17 ave tshama performa ku nge se za ku ba 12 or 11 and loko zo ku ba ma 12 and 11 u ya leyo kumbe wo ma 1 vanhu se va fambile loko mo cheka sweswi loko titlambi leti performa ku 17 u performa riyexa ka tibela mavoko a riyexa vanhu va ri kwini va fambile so sweswo swi komba kahle ku va u vitaniwa laha o ku chunela favor ndhawu leyi a hi ni the artist a ni swi tivi ku miyima na kumbe njhani ni nga ni kaneta hinkwayo Mgobhozi I PR Liya public relation cause later on iboni Mtimbana ka performer la yes so ku close that gap ya ku vanhu artist inga kumeka idbela mavoko loyi yi ka yi perform fane ku ndliwa PR yo ka okay lava nga ndla media va ta va swi hlanganisa nyana swa vu PR na yini na hi yini ku ya hi mina ne ni tala ku vula timhaka ta ku a ni chava ku vulavula xilo cause a ni xaveleli ku ya ku invite a gigini ku fana laha ku na some stuff ve nge swi vuli hi ku va xavela vudyela va rhandza vudyela ma vona so mina a ni chavi ku vula so for example ne yes mi right sweswo but i ti-artist tin'we ti ya ku ndhawu liya okay meaning ku ri if u nga gwadani u nga khidzameli that guy a ku na gig u nga ta a ku na gig u nga ta yi kuma and if ukidza mali ya so puff daddy nyana mashava hi zamini so I'm not sure if masitini ku ta ku vula swona wo fana na mina ne ni tlhe ni tala ku vula ku I need the gig ta ka Gaza at all I need ku va MC I need the chumu so that's why MC Mzuku un'wana na un'wana na vona tlhela va byela ku a ni mi xaveleli ku ta kwalano yes I don't need you so vo fana lava va xaveleni na loko va vulavula swilo masita ku you know mina ni need munhu mina mo ni need munhu a va ri ka giyazo lava rindzini va ri ku dyeleni vu dyela va tiva yini u kahle ngana mina ku dyela ku loko mfundhisi va hi vitana va ku tani hi ta dyela leswi na ringeta ku vula xona i ku influence ka Gaza munhu o ti createla ku ri a va na influence ya njhani ne for example wo fana na mina lava va tiva ku Gaza Bosha very ni rude blind but on the way loko wo tshama na mina straight so on the way and ha va pfuna vanhu swinene mara a hiti ta vula ku hayi va pfuni ku endleka yini na yini ne so lava ti-influence to tala ti lava ngopfu ku xaveleliwa ti-artist to tala ti lava ngopfu ku xaveleliwa if you are a leader ne my guy if you are a leader I will abuse power so that guy Gagash they abuse power jona that's why artist yin'wana na yin'wana hambi yo la ku endla yini na yini yi nge vuli chumu cause ya yi nge bukiwi so I feel like ka Gaza i system leyi nga creatiwa and a nge cinciwi sweswi hi mhaka vo tala machava ku yima a yi nge hi cinciwi mi vulavula hina hi chavi hi ku a ni hina hi tinkambi exactly I'm na vudyela so ka titlambi leti invitiwaka 17 i titlambi ta 1 every week Shamakhombo every week Salani and Salani I'm nge vuli ku DJ o select na mana mi va nga swi endle swa swi endlaka it's very simple o tlangisa ngoma ku to na ku cinisa nhloko na ku cinisa nhloko loko u kota ku cinisa nhloko ku selecta la u DJ ka Gaza mina a na ta vutisa ku Gaza yi nga yitsongo makama vulavula hi system system loko system liya ka Gaza yi nga ku ndlela can you make a living hi sweswiya swa ka Gaza ani phela ni nge vuli no they are national those are local people yes and this is uta ba hit today minduku chayini wabona sweswi and all the time
wo fanekela u ya khidzamela vanhu vo karhi then yeah, problem ka Gaza u ta ti swi kota ku event ti hakela endliwa hi rent vanhu van'we. loko mi vulavula hi khidzama ku na few minutes ago ma ku mention pastor Agiazo na ku vulavula hi vona no va refera ku fika ka point la ku ya ka yona. Okay. Pastor Agiazo i mfundisi. Mfundisi wa Mgobhozi, be specific. Mfundisi wa Mgobhozi. And Steve ku mo rivala a very understand a most important figure ya ka Gaza yin'wana yi nga controversial ngopfu. Yina yona yi nga mfundisi. Ima. Donation? Pastor Dimension. Na vantele ku tolweni na afoni ya mina ke ni scrolla hlangana video yin'wana ya vona va ri live guys ka Facebook kha ku ka ro khongela sweswi la khongela khongeli. Spiritual sunshine. Spiritual father. Vo tala ne vo ti vitana vafundisi. Gogolele va swi hlayini ne. I tsongo ne ka midamani ne. Na sto xa kwata loko vulavula mali manje u tsonga mina but ni hlangana na yena that guy na so Gaza boxa ngeseni na TikTok ala tinga ne rhava a ri ka peak ne xi ri lehle ni ku an coordinate event siku ra kona yin'wana ka malamle ya DYM lava twa DYM wa mala kana ka malamle so ni ku ni xitsakela xi blind xi ku trending phe mfundhisi loko no la ku mrhamba ene u mrhamisa ku yini xi nanguta so xi xi ku ha mi nge ni afford mayitwisanyana pastor over da u tshova moya phela ngotwisela ku mina ku Jesu akunyaza ngakutena ukutiva then ku no hi ta vulavula ni byele kanjani xi ku xi la 1.5 imagine 1.5 u ta nge afford mara business ri suna nga buka ya NSFAS. So votala problem ya ti influencer ta ka Gaza bro ne va fake blind va ta mkomba swilo swo karhi ka social media ne mara a hi leswi va nga na xona va yisa lavaya ku le ku tikeni va na ndlala blind ku le ku tikeni vo tala va na ndlala loko u fika ku a hi humeseni so bank statement if you are a pastor u nga clubini u ya cinisa sam as a guy u ya thweka swikuleni kahle xin'wana xo hetelela loko ma maxa mapani ku na mujito wo tsakela mapani ku yo nxava mapani lamawani wow swa ka wulisa no na wasesi Pepe Julian Ozima. there's something wrong ya china zebra yeah okay ya china zebra ya china zebra Pepe Yeah. Julian Ozima. exivutiso xa kahle mara mbuso ma wrong honesty va tshembisa ku and I don't have problem with gays ne a hi na problem at all hi na vanghana vo tala ngopfu vo tala mara the problem hi loko munhu a ti tumbeta u nga ti tumbeti okay hi lana hina hi nga vhe swi vona na vanghana vo tala ngopfu vo tala too much and na problem at all na futhi na junga daka hina dikona and they sharp a problem but the problem hi loko kuma ku munhu so chala ku humela rivaleni hi mhaka wa swi tiva ku ri swi nga endleka u humela rivaleni ani mali leyi a yi kumaka yo tati kerekeni a ni ma swi tiva ku ka Gaza i njhani i problem loko va munhu so has not right it's blah 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 so kuma a wa swi koti ku la ku humela rivaleni cause mali yi ta suka no n'wi vudyela so bona pastor D vana yona kereke cause usually ko va famba va ri ka va tshama ri ka vacation ma kuma ri Mozambique ma kuma va ri vasisa tikaya mara swi bengule kanjhani ku kereke xo sungula kereke vana yona na xa vumbirhi mi lexi xivutiso i khari ke xi ni hisa ku loko va ri ka ti-vacation va kha va tlemaku va one laha tekaka ti-video i mani i munhu wa ku rhandza ngopfu ku famba na vavasati ne va yi ri na vavasati vo tala la a wu tshikisa sweswiya timhaka ta kona okay Mene tiro helele mahungu na. no i ku mata ku na swisone loko u nga ri na proof u nga vulavuli xilo ne a na se tshama hi jile ka maybe camera yiwa hi ku hi vona malebvu so a hi swi tivi
So My I boko show- se ya Kereke ke. kwi. My boko ise No, I ya wanna kereke. kwi. I think what I was sungulin kereke ne. Yilowa, cause kereke I TikTok kereke. She's serious ngofs leshiya. So I think yeah. I ko kereke, I think I Gian. Maybe then you fall. Maswa. We ba concentrate ka ko. I le kerekeni swi ka ro bengula. Botinga ku Yeah. ina xivutiso la, xi hetisela, hi ve hi ta pfa. natwala Ya matwa. oh ka mhaka liya yo mi to khidzamela munhu ka mhaka liya magigeshi navo Themba so ani Mtimbani amasunguleni aku anga n'wi xaveleli gagaji vhele a va tlhela n'wi buka himpela ivi a ya 17 va tlhela va nyikana mali kha hi swi vona ivi after ku hume video vhele Mtimbani a kha a xava hi le ka Mr Price ne Aku Diamaleli 17. ya like ku khidzamela loko ya ku helele kwini like why nga ri ku xaveleliwa Mtimbani la hi ndlela yin'wana No. Yona yi nga ti kombisa swona hi mhaka yini ne? Hinkwenu hi tiva Magegeshi ku ri munhu un'wana wa Distabon. Munhu swi vulisa sweswo. Ende wa hlamala ku Magegeshi munhu wa Stabon ivi a ya xavelela munhu ku ri a fana ta 17 ku endlekile. So sweswo hi nga yima na n'wina ku Mtimbani a nge le ku khidzameleni. Sweswo hi nga yima na n'wina hi mhaka Mara maybe da khidzama vhiki ra dinga na ndlala hi rona di kuma mali ivi kuma tlhela- mali, dia Mr. ivi tlhela Price. rebellious. Ivi dia Mr Price. Okay. Ingaku hi ta fika hi gimeta kwa. Mara loko ri na question na swin'wana hi lava ku vutisa a hi vutiseni mi nga vutisa. Vutisa hi ku leyaku a yi ri ku trende nyana ni vone Hosi Ngove Mr Post Ngo. Yes. uma Ngove mfana loyi ni vone Hosi Ngove di yi susini ndikithi ku va byela va swimanimani swi ku yini yini mi yi vona njhani yo yaliyani mina the only thing I said was loko va phikizana hi tiyindlu swi kahle I challenge. Miri? I challenge ngwana kahle ngopfu. Yes. So n'wina mi yi vona njhani? Okay. Madam ni kombe ku yi hlamula before. Maswomile leswi ni nga mbalisa swo leswi namuntlha. Ku na munhu ni nga n'wi vona siku rin'wana, ni n'wi vona ambale xijaketani, ni n'wi vona ambali kahle, ma ambale skin jean. Ivi na mina siku rin'wana ni ku hey, siku rin'wana nga na mina skin jean lexi ni nga xi lava. Na n'wi di backfish dead mi nga ti mbala. Mi ti vone timbali un'wana. Ivi mi ku hey na mina loko no ti kumela dya mina di backfish ni phathazela hi tona. So na Mr Post anga va inspire hi Beni kumbe whosoever. Ivi na yena a swi lava ku ri why na mina swi lava ku siku rin'wana ni nga achieve this and this and this and this. Okay. Maka ku problem ne ya vanhu i makatla. I makatla ne a Yeah. va swi lavi ku vula ku ni voni mani ndi swo saseka swa so then na mina swi ni motivate ku ni endla yini ni endla. Mi ya kuma ku ri Mr Post ko fika nkarhi wa ku nena a la ku maka yindlu un'wana na un'wana laha hinkwenu hi nga laha hi la ku maka tiyindlu hi va na tiyindlu ta right not ku hi kopeli mani i swilo leswi nga kona ku munhu u fanekele loko a va na ndhawu ya yo kombeka ma twisisa but ti-fans ti endla yini ti swi endla nga ri competition lero Mr Post ku komba ku a nga kopa a fa nga maki yindlu mina ni fela Beni Mayengani but ku va Mr Post a endla yini a maka yindlu swi kahle whether ku kopeli Beni Mayengani Kumbe kopeli mani mara ya yo yaleyo Yeah, whether mi right Bodre ku i kopela swimanimani a swi na nkoka. Yeah. Mina from how I look at it i ku na loko ku ri i kopela hi Mayengani Yeah. a va holovi hi ku banana la loko ku ri ku phikizana tiyindlu vo ti uplifta vona hi voxe i swi kahle ngopfu leswi swi inspire na hina lavatsongo ku Mitsongo. hayi mintsongo Okay. ntsongo Okay. swi inspire na hina va youth ku hi kota ku hi swi vona ku ya ka phikizaniwa hi swa kahle ma twisisa ende phela minkarhi va yiza lava vambirhi va na influence yikulu so loko va kha va endla swo taniyani it comes out in a positive light so yeah yeah no so
Okay, mo iveta igimeta kwala. Thank you so much for joining. Sendangwini loko mo inspire pastor donation I problem ne. Ma bana girlfriend me ga vacation mi siya. Yes. Mi ta isa xilumani hotel a tsena. Yeah. Yeah, amla singa brother. Anukusha Pastor D is not dead. It's not that. Why? No, you pale. You buleni. Why? Ini. Shata ini. Okay, bro. Okay. Baba sa tebala vetse hai. Abala kubalabula. Oh, I Okay, think ataka last week or last week, ne? Yeah. I'm joining live in one. Yeah. Mara ikheba na video after lero IK trend ne. Muna go ngiyongibole bethu mara iri yena ithengisa a Cape Town R1 and imtsongo. Ibe bangwani ba kombela ba go ikombe ku ta thengisa na wena ko helena. Se bindzu leriwa antivi Yeah. Ri kahle leri cause a ri na xitoko. That girl ne. Mother warin. Understand. 78. She na apartment. She na swilukwaso. She tlhe na OnlyFans page. So, himpela ne a xchasi lexiya. Leswi xi swi vulaka hi un'wana wa vanhu lava va nga na information hi Rivonia, that girl. Yeah. Lavo isavo swa Cape Town vuswa. Kasi mhaka leyi le Rivonia ayo chanza. Yi kona Swa hanya. Yi kona. Swa hanya And swinene. ti-vlogs ta ka Gaza to tala ti kendlini ti bohini for kumbe ti chava na swin'wana swin'wana. It's fine. Loko la ta itwisele Rivonia ne. Cheka ntimenemene episode 7 la nga na Google. Yeah. Yes. Ba explain ne. Yeah. Yi kona Episode Rivonia. 7 ya timenemene. Episode 7 ka yeah. Yeah, the man. Okay, but then wona nga vona Akuna xivutisa la. ndhaku. Yi kona. Episode 7. Episode 7 va ma cheka. Na location iko. Na location ikona. Na location na drop. Mana utwisa leswi. Ba nyiki ti coordinate. Ni nga tivi ku. Question yo hetelela ka hi pfala. Yeah. Ni nga tivi ku ko vanhu la swo hambana. Yeah. A Rivonia ela ku duma ka Gaza. Dada no kuri vanhu vo tala ne vana mihleketo koma fana tinguvu ta xongirhangana ne. Yeah, munhu ne mi kuma ku Dovani ra munhu. a duma Dovani ne, ra munhu. mara a ku na mali yi nga kona Eh. ne a ku na mali yi nga kona. Then yin'wana a ni veri swi endla ku swi attracta na vanhwanyana loko vanhwanyana va kha va ta a ri busy na vona swa tsakisa phela kuma xibubu swo ku hambanahambana sweswo ntsena Timhaka ta. Eh. So i mihleketo yo koma va swi endla vanhu Va the way. kurumba lera leri ngana ro ri dyoti unisa hi pfaleli kwasi ku. Ka twa byela ku va mo pfumela ku hi swona ni nge ti koti letona chapter leyiwani. Mara Okay. ya, i ntiyiso vanhu va khendela sweswo ntsena just ku duma na ku ri va va relevant. Sure. Ya ka Gaza ntsena imagine u lava ku duma ka ngove ntsena. Hi kesi. A hi vuli Mr Post relaxani. Hey. Na vona u ya pfupa but. So thank you so much for joining, Okay. guys. A ku ri swo sungula ku va hi ta endla live podcast ku fana la so hi sungula hi ndlela ya right aka ndhawu ya right na vanhu va Va right. right. Ma twisisa nyana? Na Hi swi dyondzeki setup swa ya right. Ma vona? Swidyondzeki swa right. Yeah, so hi khensa ku va mi joinini mi continue ku mi subscribe mi share loko imagine loko post hi munhu wa le vets phela va ta za va yi tekela nhlokweni. Oh, waze va hi teke enhlokweni. Ma swi vona? Yeah, ku na leya competition loko munhu a kuma 10 subscribers hi ta ka buffet yin'wana. Ya pfala month end ne. Ya ku dyeni a swi tiva ku ri swakudya mi na swona but hi ti tshamela ti bulela as magaza ma twisisa hi ri ku dyeni Foroko knife vanhu ya va ku 10 tirheni. vanhu va 10 va endla yini va subscribe then a senda ti-proofs ta ku vanhu va 10 va subscribe-ini then hayi competition loko hi heta ta hlama vito ku mana a hi yini ku dyeni sweswo ntsena. So loko ri ku languseni cost ta ku ndla grade 12 and u ta vets u fanele u tikuma na command ta join command. Yeah, join command. Definitely. Loko ri ku languseni ndla grade 12 na loko ri ku suka makwarera so u decide ku u fanele u ta vets. Yeah. No command ni kona. Hi kesi swinene vakulukumba hi kesi swinene guys. A ku ri timenemene ta ka Gaza ti famba kahle na Tsonga Shangani gang and then na Tsonga yini liya
Khomanani Matsonga. Yeah. And then So- yi sponsoriwa hi Bungeni in. loko za hi chala Garabani. please vulavula na hina hi Xitsonga nga xi koti xilungu ni nga ta n'wi Yeah, boyila. mina I Danko. shall, mina I shall not. That's my why last time va nga temperature is tanga high. va tongota va vulavula xilungu. High, the temperature is good. That's why jacket wear. High, the temperature is good, vet. That's why jacket is wear. Wrong. Ingo.